Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kayo yadiyati jaginong rep ke ilaka Lajkro belapen long dari Meghalaya Basin Development Authority hagak khandai trik unai wing alajar phosau klathnam bha de jing shimbenta jangkinong rep yakan kayo yadiyati belapen long hakashnong dingkin thong ke bahap hapo ke khadarashnong Lajkro CNR di blong la plipat ba do MLA jagamau plang constituency ba Matthew Beyond Star Kurba belong kumukong san ringkat ke jindon lang jong MLA ke soara ba Gavin Minliam belong kumusumbut kongsan ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke kong RM Kurba u Deputy Project Director jong Meghalaya Basin Development Authority ba Augustus S Suting belong kumukongsan ba Kerpang u Block Development Officer jong ke Khadarashnong Lajkro CNR di blog ba W Kharbuli u Chief Operating Officer jong Meghalaya State Rural Livelihood Society ba Shanlang Lingdo ba kinong rep Hakan igasngi ladan langru kinong kitkam jong ke ilaka Lajkro kidkhot jong Integrated Village Cooperative Societies bagidong tray jong ke DPMU East Khasi Hills. Matthew Beyond Star Kurba, MLA Badan Buram, Jokathan, Laneka 24 Mauplang Assembly Constituency, Ibalong Kumukongsan. Hadian kata, Don lang bat ngidu Sir Gavin MLA Badan Buram, Joka 28 Sora Assembly Constituency, Ibalong Kumusembut Kongsan. Hadian kata, Don lang rubat ni Imam RM Kurba IAS Deputy Commissioner but District Program Coordinator jongka District Program Management Unit East Khasi Hills. Tela don lang rubat ni I acting sordar ke ilaka Lajkro I ba Rangchester Merthom but ki rangbashnong nagi khatsaushnong ki bahab apo ke ilaka Lajkro. Abrom ke bakraw kalit siya Kongsan ijongi bala pelai por khnang mendiran lang hangni bani bantle yakani ka farmers market hangni hapo de tong
but ni I could play visa ba pilawan but ban ni don kat bat ni kenang ba ila ban play kan ni ka trong ka jongi kam tam e ki members of IVCS ki badan lahang ni kalong ka singisya ko bakraw nam ta jongki ni I could play ro ya is Gavin Emily bala pelai bor kenang ban ya don lang bat ni hang ni but sir ka I sim habaya don ki kinong yalam ki representative jong kan ke area ka I sim ya baro hi nadu ki officials ringkat lang bat ki members ki ba wan ki organization ba pair ni I ko play ru ye ba Augustus as something ibalo deputy PD jong ke MB MA ba haga jingalam ke jong pi le yo ibon ki kam ki ba pilale but kani ga de way na ki mat ki ba trekam jong ka office ka jong pi I ko play acting sardar iba I kri kaman ka diang ye ki organizer jong mata kasni ba nila ban wan yudan lahang ni I ko play ru ya kirang ba shnong baro khat sau shnong ki bala belai por man yudan lang kani ga de kam ka background nam ta ka shnong ga thain ka jong pi ba ka jing don jong pi ka I man simi baro hi bot wan I ko play ru ya ki members jong dong ketong IVCS ya PWA member ba bile tristam but ngin sa yo snow ya ka jing contribution na nega jing ya no senyang ka jong pi ka long ka ba I man say mo ya ki way pat ban trekam na marba hangning yo i ka ta ka mindset la nega tukong perkhat ka batamai haba ngiyo i ba nagaliang ka organization ko ka jong pi kala say pun ha ka pisa ban na ban yo ikni ka jaka but daga jing rap jong ki way ki kum ka MBMA kum ka nagaliang MLA ru la ai but bun de ki way kin se yo no ngila yo ban yo i ba kan ga jaka man ta kan long no kata ka jaka ban khai bateng nam ta ba bun bat balang je ki bre ba shok kan ga than I could play ru ya baro ki badan hang ni ha po dias ki officers prepare na ki light department but kung jo ru nagabang na nabat but ya ka team jong MBMA baro ko way hi ban na block kung jo Kwa man ai kan dia pish pangka story kumnung isdang ya kani ka jing sedang ya kani ka yo ding kentong ti kaladon ka jing ya keren hapden jonga bat I ba sting yo inga shan yang in ya lek kai shapo khana snong lek kro ngin ya pet ka wei ki chaka bang I tanat ha ban le ye ngidon kam ban le ye ti ngilaiwan ngi ya na ka te surok kani ka te ki chaka rep bagi beri bidang yarap, tiga kali arhajar khanyo la rangam bakla, tinggal yang pet, tinggal nyom, tinggal yat, tinggal pet, bat katong jongi kata kasni bengiwan, ni kwa ba kani kayo, kanlong kata kayo, na kabenta, kini kamtam kibaysyong surok, bat kamtam ru, banwan rayo mar, ban penjan ya ki customer, namar balai bun bau mar jongi, tangba bun ki way pat kim tip dia kani caka kebayat bagi turis kita kinongwan jengok kai pertai banlai sesora dia kani kepedeng jong kata kalenti di ngikwa ba kitu ki ban yat sesora ki di ban rung sesni kayo dia ke design jongi kalong ba kandon ru kampi theater sedin kadang lat di caka nginang plan yang kataru nget ba ka ilaka kan sa kami ya kani ru te danilai dap ya plan tu ngai kendu ngiwan pra hadin oi kesi janmiat apur san ribaje ngiwan bat meeting bat ka ilaka koi ke kentin ngan kenau nak ilaka ki om hadin bat ka khet ba ta kasni gede ka kasni telang te
ilaka kilaiwan kat south li ki dorbar snong dan market kat south li snong mo de kilaiwan ki ong ingi ko iktien kat no don kamban siu ya pisia baisha kat no don kam baisha na kata total project cost bapinwan penhap hakani ka snong ga jongi ngabat bastin tingi yo kinyo mo kai kata bakum kuno kata balik kili kum ta ti bagim jumelin kum kata kajat kam ti ngiong em ken mau phan kan ni ka project ngi kwa banong ka project ka jongpi kadi naman ta ka snong jongpi naman ta ka hima ka jongpi ndon kam sinayaro ka baisya trib hai ka kam bat ngiyo isisha baka ni ka dorbar ilaka hapo ka jingilam jong i sordar barim kilale sisay kam ka bakraw ha larang ipet ya katay ka structure jong kanabat baka ay kanabat ka total project kadai khat saulang 1,000 mo khat saulang 1,000 katay ka kayeng katay kayeng larang ipa tre ha ki kontraktor ngam try nginyo katay khat saulang nginumyo katay ka jasan re ka tre hi ka snong namar balay nila penrung tu mesti bapin snow try ya kani ka kam di bar kat kum ke jenglot ni ai bet syaka dorbar ilaka di kapenya hi ke dorbar ilaka ha ka bakila form ya ke market management committee ha ke market management committee ke don lang na kalian jongi ke MSLS kidon ki village organization kidon ke IVCS nata kidon ki representative jong ke dorbar ilaka ki ba kmi ya kani nata na set b ban na kalian ka nabat di kini bar khat kimet ki song lang bat ki perkhat ban pentrikam di kini hadian jongi pada kadan sakni koi ka cold storage ka teknologi ka thamai ngi pendon gam hungne ha ka ba ni ong kita ka geno energy cold storage ha ba kani ka teknologi lapan trikam ha ka jela jongi lingba jong ka State Council of Science and Technology ha ba ka jingilam jongi basting ibarang ha ka tu ka por pat song thai idang tre ha ka science technology lo ai ngasan nginyale kani gawai ka system wakumnu lada kinong rep kimla ban di umar hayo tikani ku down kani ba he ba ke bala ban bu ikimar par khajong ini kayo lagi de ujur ne uso bala ban bu ni lada ngi penya ya kata lingba jong ka te kamot kani kalong kawai ka fridge ke ba umdon kam ba pin huri hura shanu ba pin bread ya kita ki jur ki jong pin re klaban bu ni na dei biang sinyo hakai wai singi pila ban sei biang itu ma jong pi raya manta ya kani ka cold storage ngidang pendon kam kum ka jaka ban jet ban penia yau latapan tinginget ba pi kini ki jengtrei hangning na trei arsin lingba ka MBMA namar bakilit tementang ila na kalyang jong ngi kum ka market management committee ngi wan pet na kapor sa kapor bat ngila penhe biang ya gani ki structure di menta kita long gobit bobiang andai na kadar bar ilaka mangi nak set bi benabat ngilaiwan lawan pet lakan no pusin shu wan ong lanu kan trikam no takayo namarando arhajar kan nyo kan pra kan dai arpo arpuwe arpuar arpulai arpusa labun ba kisnam mla ban petrena nabat lik la tho siti kan no sin shu jana na po set biru na marung di pramarjan jonga song ha ka floor beringkong floor baar man la kapor bo inga ha banri u teteng am jukam le chu na marbanga la that mu chu dish klinga ka basan what happened to that go down na nabar gi ba punga klinga EGM jong nabat basan what happened to that market anything happen lano kin play lano kini tingam la shu banjuba namar ngalok mga thok naka phun chani si jong ba tiong kadang slap pala tapi ta ti man ka snem ka slap sa bangimla suban play ti ngam tip ka jayu hapo jong ka committee ngimla su mila thosh ti si video rung yong ba ko video ben buram sobha le si tom no na kalyang jong pi ban pen ki ru na kalyang jong pi ban ban pen play no ikani ngayon namar larang isusa khong reng kum ni kala ban sniu no ka building Henry hawa rajar arpulai kadorbar snong kadorbar ilaka kala sim no ikarai bagin sedang no ikani go down ti kublai sibun kadon gijik sedang bat nginget ru mentas ni
kani ka simple kam de ban kut kum ni kani ka yo kani ban huri hura kani ban sedang no ban khayi pateng kum ong madam nang ni man ta kasi kan sedang no ba kinong song snong kinyo imja imdok ha na kani bat kimar ki jong ni kiba kiwei pat kibrig wan kai wan shang kai sini kidi ban yo i kini ma jong i bat kidi ban yo mat ya kini kimar ki jong ni bangin pen i syak perthai bangi don kimar ki ba koridor tam kiba kiwei pat kijela kimyo kum kini kita khamtam re uswa nyam tra bat kiwei pat kimar ngiyo na giliang kharasnom te ha ka jingya long para marjan bat i MLA lokal MLA jong piru aku ngesni alaya rungkai ha ka ying jong i dengan ong ye i ngong sobha ba bat mentak sni rungan request biang i moi balong kum chief guest mentak sni kum para marjan bat officially komunitai nong mikmat jong ni katan bat perle lam tang ini madan nomor bakia kuslai la slap kani kamadan kamlong ban ya rung ban ya yang nomor kadap da ko te kalong jam te ngi kerpat i la ra kat bala e na kanu kaliang ka jong i ba pinle lam ya kani ka parking bakin suk pinong let nong nomor bele hadu mantra kiting gini gi dorban la ka ban ple kani ga yo di na kadaw ba kam biang kani ka parking mereka giwei kila biang lut tengi kerpat ya i MLA badan buram jengi bain yarap dam yang akan dikebetah di setenat benyo yuk jat biang hakani ka jaga po tinggal tong basdang ya ketamayo po ke state jengi menta kaju kanu kusa basdang ya kani ka kam ba kumlu kibriu ki senyang kumbang ye senyang bani sinai ki yeng bani ni sinai ki jaka ki baper ni sinaru ya kayo tak senyang kata kadi ka banin kong ka jingkela jong ka jingmut ka jing perkhat de shwa kan ni pang up kumba pang up ba pang ba up ya ka gran ba subsidi ngreminta hangning nilai i ba pleng ada don kemuan kedon lu kelat bat hilap ba dak tu ke jong ke jingilang jongi ke jingi tri kam ba nyewan sni dadu arhajar kan nyo bale ban rung ban penrung ya kita ke jinglong ba ni dong kam ya kayo ban nin tri shwa ni sawat jingi rap na ka sarkar hadin ka fish tank series kalapur talo ke state jongi di kanir kan pur bat nganumiat ka khana belai tu basan dan bang lakwa ben sngop pada saki iki ba ilalat ban keren kawai kalong ba kanir kanum long khaw long do lada ki ba penya ya kam snong ki kami i jengai bat nga hangne keren sepang i sadar peminsua i bapala bat i ba kuljen i belong rong ba snong lembat ki VO bat ki IBCS ya mil jingut ba kumno nginyo thau kabu ya kani kayo kabain kayo kabangi khat ka English under iPad project farmer farmer driven market kani ka konsep jong ka iPad ba lada kayo kan im lada kinong rep ki im pinpet hapon kiyo ni sim khajna na ki baduk isim na kibasyong hamadan, isim khajana na bisong hadukan, ni o khajana na baro, ngrayaw malik bawara, bawansim ikimar, nimdan kata khajana. Khajana kalong baik, badairu bansim na ubriu ubon thiet abar. Kata kadi ka konsep, ba kadai bandan ka service charge, na ka kinja service nomor ba, kadai kitu kibawan thiet abar, kiba yo kepisa ngai ni simbet ni kinongre syong sanputingka dan dukan sepatka kadi khajana ngai no trader pada njusim kini ni across ye kilai spat tili kiyo badan po Meghalaya kadon balai spat tili kiyo barok kiyo lada kadi Shagaru Hills na Jaintia Hills na Khasi Hills ka khajana kam julet chau kon at no traders no malik wan bar yo at ben ni kinong nong song but ngimdan ru yaki electronic neki wing skills di badan nasional po iyo bang hindi ben enforce kenang ba
itip ba katu kalau ada standardized ne kapalakan maka meteorological department kata kadi ketong ke jingi kai school jom kani ka IFAD 100 project livelihood and access to market kabar peru bangidang habia inti na kren ni kini beli ngidang habia inti ide tu bandan saya ki electronic price fixation the declared price padang ni rungi di bentip hakani kayo hanglo ki rate lada ubi using kay ka rate yung using hapo Azadpur market kay ka rate yung using hapo Hyderabad market ikini wholesale kenapa kinong rep toni kitip hamaw yung day katno kani day bangin linglot kamkot tang hakani kayo kadi ka school tumay bangi apikay baka day bandan kata ka digital literacy bangitip ba kayo plangan one day using ang ni nga one day ulat tepat ang ni hamaw yung kadi katno kari dengan request iki MLA jengi DC jengi bangine perkhat ya kene di video baka day bandan kani ko konsep kat syondor tangi tanggawi ke LCD ka TV ndai kumno ba manager jong kani badai ka managing committee ka ba control ya ka IBCS ka representative jong ka VO jong ka ilaka jong ka district council nginiatan ketilang maka tma jong ka tma menta ka di tma jong ka yo ka don ke jiko ba ka tang rep dan sedap nomor balai bangin tip sipang kayo padang ilatif lupa na kayo ka di kamram jengi benong wat rep palat na kani wat rep palat yuspan ya kani ni yusun sa ni ulat tepat panile kawai ke inisiatif ni bayo ulat tepat niyo akador lai pusan sikilo ngrindan nilai trailam nilapin I kumno banle ya ke sorting grading ang ni apoding ketong kalapoi kedua hak pusan 3 kilo. Jadi dek story pengiat cakmat. Mulai ladang ngimit trailam, ladang nginglong kumtuki masih bayadur. Ini dur saya kendro, teher no kareng lejong. Kamdai menong kumta. Ni dek kibri belai cina. Belai kat ya kayodo. Nama lesi yo kadai kayo kabadu yo nong rep. Kamdai kayo kabayo nong yo nong rep. Dekatong jungi kabar kalong ba. La ne ba kini ki khat sau pili ki sinong kerpa di acting Sardar Matai barang ben khat biang ya koi meeting lembat ke jingdan jing MLA bat di DC di live video bangini song ke kador ju khau ke sini kamlo akini ki sinong lan bangini teli bangini kenya kata kadno ngilak bentuk poi khau ke sini angni namar ngibam kamay kenai pernah cipu pernah ka agriculture ndai ukau ngiap tiet mal kasni badu ukau kat pangidang tiet ina yodu in kelahi badu ide ban penepoi ya kayo hang ni ban ngila ban penepoi la dak ya teli baka basusi kalau bangi khasi pernah hoi waru garu ya teli tangpor bayap ya senyang bertep you Sadung daw slap na jarong kelam bau lumki batho RIP return if possible. Te kamdai syu banlong ta imdai syu banlong kinong tho ding ni nong tho jong no. Idon gestit na jong kadai kari kanan dari kadai mentahi kabatut kadut bat kanap. Lada kaladon ke tin boong mensua lada ka na ritor ka kiu siya rilom kan saja kajak bingri bat dongbok ngimi kata kamot ka kata kabot kani ka wa kra ka bangi bentiu malakasni ngidi ya ka kum ka bisleri water ba bekot hapo kiling bari dua samti kapoi biang sini ngidi akitai ki bagi bakoi ba batho bisleri mentala mi rupa dongbok ni rupa sisa kadai mimi sakaksian mo lenai mar wat bisu ko amkra di ko umsnya jengi bat lada pidi ko rupa artingkan na kani ko kabadi sipotingka kalet sabar pratingka kasaan ni lada pidi ko bisleri pratingka kalet sabar artingka kasaan ni di ngamkren syu sibon tang kawengan ong ba hapor pani ai development jong kidukan iden ban pet kumlo kan alot kadon kawai hangtai po lawai ban yele hapor bale UI ban alot naki sispa kli kidukan nyupo tang kibadisya
dia nya pangkepolot balik halwai nama badan tukan desa dia kalap ben kadi ban kanu teli tukan bende na putak bedido kanu bendi jan kanu bendi kau kadi bendan kata ke planning di tangkat ta ngam keren cu sibun tambah kamde benkut tang hangni ni di tangi mau jam berit ide ban pas metrik hagayo kubli sibun Agaliang kejonga ngamla banya chakmat kelam dapen pau ya kejing songu ke bahakmat du shayu blay gailing ba kejing ai bor kejongu na jerong blala ben poi yang ai pi hagan dengan opai si ke pemerintah banagaliang kejongi ngi dokumen chikade e bangin yo banya don benta ban saki ya kani ke ba ngin yo ban pleno ya kani ke farmers market hangne po dingken thong But henne shaban sedang ke program ilayo penekran badi madam DC ba kani kalong ka kies ka pagkamlong kamnyar kamlong rer ban ilayo asngoro ya ka jingkran nakaliang juba syalang lingdo haba hoy abadon kinu-kinu ki project nakaliang jo sarkar gara kisnong kitau kidon ya ka jaka puta lesi ki kloy bandunit Rei hangni ka kamlong nyar na mangiyo i banagaliang choki laka laikro klasim ya ka sinjam bantit ya ka ni ka jaka lai akar duna banagaliang ka jonga ngason ai ka jingero ka bakerpang ya ka ilaka laikro hi barokowai hapo ka jalam jo sardar ringkat ka jingetrelang barki officers jo ka sorkal jala kibeladon ya ka ni ka jingyo i jengai Banseng ya kani ga yau hangni hapo dingken thong o ya pangis ngam na kaliang jing nong kren hene shakmat ka jingya inti ke balakham slam ngadu usnam arja khanyo hendai kani ka jing pli kani ga singi bomenta kalong ka jing stang ban ga don ga jikkermen ga baskem balal phi kum ki stakeholders baro Idon lang eta ka jingkit kli lingba ka jinga men simru nakaliang jiki pajba makermen scam baka yau ka hat hangni hapo dingken thong kanla na sisha ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki pajba jongani ka thani parokoi ngiem ho ya ka jella berkumju agari hi parokoi abagi yo i babon na pedeng kinong song snong kumbah nyupsan persen Naki song ninong song snong hapo ka jalan yo i ki em lingba karep karyang directly lali indirectly hoy nagalyang jo circle jalla lingba ki interventions ki bobon ka kwa na shisha ban kentiu ya ka yo ka kot jo kinong song snong jongka redon kamlang ka ketika diang ketika mon banginya telang ringkat lang ban pelsang ban kentiu ban pelsang ban pen ulong ya kani ga jing temu ke bahakmat joka sarkar para bangi pai kendiat sakini gi snam gi bradap iken mau ho snam arajar arpo hadien ka jingwan hiat thma joka klam covid-19 dara iken mau hoj ngiyo i banagaliang joka sarkar mangi sotu agado por bon na pedeng hoj nagaliang joka sarkar hatu por kapal sang ban penkiar ya kinong song snong ban persang ban kiu shatai shasor shalom kei gablale kalong kapal sang ban decentralize ane ban persang ban thau ya kini ki yo temporary sapo ki snong ki thau ban penjan ya kinong song snong ki jongi marabangi pedlu hakani ga juk jongi menta ban kiu shatai shasor shalom yo i kalabam ya kapor hadu katata nagadao jong jing block berkum ta terter dia lor ni ga benta bagi sokmen ba lingba ki sinjam ki population gidon kam la shisha ban decentralize ani ban thau ya ki yogi hat shaki shnong ki thau ban penjan yi ginong song shnong ki jongi ban yo iro yakini ki technology ki bomenta ka cold storage ngiyo i bala dep ban install hakani ga yo ga jongki Tingidon kam da shisha kumlaong nagaliang jeng ba shooting. Bangin update yala di bat ki technology ki bomenta kanang banagaliang jong ki baljella kinum yo bansim kabu
kamtam habai day bat kador kamor. Tadi olor tak benda banagaliang gajongiru, oi iyo I nagaliang joko sorkaru, kapenslur nakaway kapol sa kaway patling baki skin boper ban persyang ban promote ya ki local products ki jongi. Oi iyo I ki local products, lagalong gabanagaliang incho ki self-help group ki VOs ki lasdang ban penmi kamtam ini sngi bomenta. Ban iyo I banadu mensya katong kabahakmadu kalong ba nagaliang ka jongi ngi angnut bakini ki raw material ki jongi ngidan kam ban penkala finished product. Ban penkala kung kita ki product ki balong ki balabit labiang ban di hapo ki yo ki hat ki jongi ban ngaso komen baling mga ka jingi tray med ban mensiam kamtam nagaliang jonga district administration nagaliang ki block officers ki jongi ki staff ki jongi ngiyo I bakila poi haka full saturation point kamtam by day baki VOs ki self-help groups ban persyang man penslur yakini ki kinhon man promote iki local products ki jongi te ka jingdan jokani kayo ang scam kanong ka rinsang ka babiang lutang ba pen display lani ba pen onra ya kita ki products ki jongpi ka ban island yiki nong thinong pet na sabat baginwan thiet yakini ki jingthiet ani ki local products ki jongi. Thank you. Kelong ke sisa ke bah penkipen yang haru sikadai banyu ba ka sarkar ka pet sisa ya ka jingdon kam jong ki norep ko ba ang lumene pidei ki norep kidei ki budlum jong kayo kakot jong kanu kari Klem kinong rep ginom yo jingbam hot ka jing play jong ni ka yo om tang bade tang ka show play tang kum tu la
lakut Henry ya kermen Papi ginong song pin penakam hok yang ni kejaka keba ke sarkar bat kiwe ginong yarap ginong no senyang kila yelle banwarna hagani kesenong jongpi kenang ba penyo penkiu karoi ke par ke jongpi hakai ke we file namar palada hangni hi kinong rep kiwan di beginong thiet kiwan thiet ka jing yo nong ka dei direct hi ya pi kinong rep bat kum juru kinong thiet ru kinhun namar ba kitip bagi dei kitiar kibana kasnong ke jing don ini ka yo ru kan penlai na kita bagi ong baro kita lal marfi ni ba kinorep kim kiuspa hangni gri jongi kade nakada ba nimla bepinpoi ya kijing pinmi jongi kijing tung jongi sakayo namar ba tiadon kita lal kiba pinwet ya ki norep ki bapli ki norep kinang duk Henry udalal bosyong suki nong kiuspa persyang nagaliang kejong pi bero ban yate hi tang parat nagi para norep kejong pi wano mi kejot do thane ki norep ki bapli ai ba pi ki nong de pinyo nong ki norep ki kinyo nong wat kumjuru unong thiet hi dau yo kador bit wa biang un thiet mar khamtam don ka por ba ki ong ba latat thiet da do ban yau jor kane baro kadai namar ba ngim don kita ka mechanism kalenti kumno bengin bu ya kador kamur shwa bengin de ha yo kumbang menai ba shooting idei ban tip lingba kita display board si kisnong ba fer ki jala ba fer kano kador jong we utiar we umar rep kanang bahang neru piru pila ban pensyong dor ya ki marep ki jongpi ya kenturu ya pi om ba pensim tang ki dek ki tiar ki jor ki tang nasionong na jong ma teng kandon ka por na pi be penom don jor bandi hayo persyang mensim ru na ki snong ba marjan ki milim lailing kot ki dei ki snong ba bon hi dong rap sim na kiru penya ji mar jong kiru khnang ba karoi ke par kanop ki om tang ya pi le makiru kin skojan bat pi kinong snong ni hagajaka kin her se silong mandi ki tiar ki mari jong ki kin wara no ni jong ni kasnong jong fi yarap yaiwe pa yue ye mar keleng yarap ma pi kinong de hayo bat pi kinong thit direct na kinong rep ru kumjo bat na keleng jong ngaru kemudian memerendam geni kebun hangi nabu telisuk ka kelong kebaik nak kalian jangan kemunong mikmat ban penpiang ya ke keba barok kinong song kidawa Henry lingba jindon jing department affair agriculture na bekhala basin gegiwe pedakis funding scheme ke bak sarkar India ka ai na betul nampak norep genyale ban penyo nampak kani ka yo jong norep na kalian jangaru kendiat ngan sono senyang ban penha kendiat ya ka jaga yang jong ni yo kenang ba kinowan yo khamtam lele ka poslap kinom yo ikhti nama lada kambiang hi ka jaga ya kibri gen konyo panwan sini ka yo jong fi betau snem ngan persyang ban yarap ya kani ka jaga ya
om ya parking kan bam bun ya bisa Henry ya kalinti ya ngan persyang na kaliang jonga finyo ya kanega yo gujong fi inslang ni jingrap ibarit kenang ba kanang ya chopor hakasnem banwan ngan kan ai kambun pade Henry ingat kerpa ya ki nong penya yang ni kasnong wanom klet yanga kamur wanom klet yanga ba ki kam wanom klet ban pinwan kendu yanga ban pinken mau ya kajing don kam jekni kayo maka ni kayo kan lei kan de sisa kata kapliang ja yong pi nong song snong yong ni kathan ya ketbot kiru yang fi baro kibas pan penon kam ni kayo ba finyo wan kamai kaji ban penbiang ya kayo ngasem yong fi finyo imsuk insign haji em fi bon kasgi but ngakit bo kerwiang ru yakini ginong yalam snong kibagenang ya tracy tom panwara ya kabaha kamiat yani kayo kanang bagi nong snong tin yo kamai sashi sin ngai kublei biang sashi sin ya ginong yalam snong gibi ijengai kibala sim ya kata lingkor ban yo ban sedang yani kayo banyo ini kejaga kebadan harut surok ba kidong ya nuyeng ini kelenti lewaki i ini kayo dengan tarai kinyawan rung ini kayo shua belit shalayim mangi i berapor kita har kiat belenti nang ni kikwa i bantit yau jur nari kasih bagi om jur nangi ulang ba fresh shua ban shong nyai kubrei biang fi shashi sen ya baro ya ki badalang matahan yang segi bat ki basyong sdi jongaro but ai ba kani ka segi kalau majing sa jingkan mau yangi wei pa wei but inai tracy tom panwara ya garoi ga par ha krisnong jongpi hangni but hagari ka si jongi par ka stir hi baro away
Sara Bantiu, Pak Arpo. Exercise for you.